muri aho nshuti zadusangire nashaka kubabwira kuri uyu muti witwa Favipiravir. Ni umuti ubundi wakozwe mu Buyapani, wemezwa mu 2014 mu kuvura indwara zimwe na zimwe z'ibicurane yari imeze nabi. Baranawugerageje no kuri Ebola, ariko nta kintu kiremeza yuko ko uyu muti ushobora gukora kuri iyi coronavirus, kukiza iyi ndwara. Ariko bigaragara yuko ngo urimo gukora neza, nonge ijambo ngo urimo gukora neza. Uyu muti ubundi wakozwe mu 2014 niwo wemejwe mu Buyapani, ukorwa ni shirahamwe bita Toyama Chemicals. Ubundi ni shirahamwe n'uruganda rwa Fujifilm, twese tuzi Fujifilm ikora amafilm, ni uruganda rwayo, yemerwa mu 2014 muri Japan. Ariko abashinwa, scientists bo mu Bushinwa barimo kugerageza kwikoresha kureba ko ishobora gukiza iki cyorezo kimereye nabi isi yose. Ubwo rero turategereza, nta cyemezo kiremeza yuko ko uvura, kuko umuti uraboneka ahantu henshi, urahari guhera 2014 cyangwa 2014, ariko kugeza ubu ngubu nta kintu kiremeza yuko ko uyu muti ushobora gutegereza kandi no gukurikiza ingamba duhabwa n'ibigo bishinzwe ubuzima iwacu na ministere zo kwirinda kwanduza abandi cyangwa kwirinda kwandura. Tuguma mu rugo, tugira isuku, dukorora ahangaha, twirinda kuramukanya n'intoki kugeza aho tuzumvira neza ko uyu muti uzaboneka. Yego umuti uzaza gukiza, nibikunda ugakiza, ariko ikintu gikenewe cyane cyane ubu ngubu ni vaccine. Nicyo kintu gikenewe. Mwari kumwe nanjye nshuti zadusangire, mwibuke mu kureba video zacu zindi ziri kuri Dusangire.